class, our lesson for today is addition. Ha? Addition. Tikla. Ma! Duha nga magbugto, nagtapo, naging duha nga magbugto. Nagpiraman ang nagtapo. Four! Very good. Yes! Wow! Big boy, Abdul po! Delfo. May pumalit yung 5 nga mansanas. Ano? Yes, ma'am. Tapos, imo tatay liwat balik. Imo nanay, bali mo nanay 5, imo tatay 5. Pero man nga talaga mansanas. Napuno, ma'am! Very good. Pakpak, tikboy, pakpak! Moving boy! Tikboy, Big tikboy. boy. Yan na, ha? Addition, ha? Addition. Unang asawa, Ano ka sa? first kong asawa, Saan mo asawa? nakanak ako minulong. Tango. Ikaduha, asawa na liwat ako. Ikaduha nakasawa. Kada akong 5 nga anak. Magana. Yan na, nga present, may akong 7 nga anak. Malas ba ito lumalat? Oh. Oh. Ano man ito ni baton? Pipikat ka, ma'am! Pipikat ka, ma'am!